Mawubona ubaba uyajabula kodwa mina uyangizonda dala ungibandlulula kunini ungipha amadoda ungipha inyanga uthi ngilale nezinyanga ngingafuni kunini ngiyala zonke izinto ngiyenzisa zona ezisnacks ungizondelani ngiyenzeni mina ubaba kho kusho ukuthi bekathandana nenye intombi eceleni kwatholakala ukuthi umama khokhulelwe nale ntombi yakhulelwa so umama kho wakuzonda cause sometimes bekakhala sishaye nesisu athi ngiyamzonda lo mntwana uziphuzile zonke izinto umama khathi uyakukhipha kodwa azange uzuphume wena mntanami so umkhulu wakho wathi sikuthathe masukuthatha ke sakupha legama umkhulu wakho wakupha igama so igama lesipedi nalo ngathi oh that's why. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama umzothule ngokashembe mafovuka njengedangabani isamba nesamba umngosi angalala maqedo lala bafonza nokhathisa ukudla kudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngisegoli eGauteng kandokazaduma kanye mayiphela amazinyo endoda cha ngoba ngangithembisile ukuthi sizofika athatha sesikhona ke njengamanje bayasibhalela abantu abahlukene basibhalela endaweni ezahlukahlukene ngelinye ilanga uyozwa ukuthi singakini la sikhona nakoMpumalanga Prophet sofika simagange singenankinga futhi inethezeka TV ingeyabantu kama lohlelo sithi uphila kanjani khona unkosazane usibhalele uhlala khona la eGauteng sizomfihla igama sifihle lokishi kodwa udaba luphelele uzosixoxela lona ngoba okubalekile ukuthi ekwazi ukushare udaba labo lakhe kakhulukazi nabantu ngoba egcineni lokho kuzomphilisa ngelinye ilanga nkosazana ngiyakubingelela kama siyakufihla asikubingelela sikwamukele kwinethezeka TV. Ngiyabonga baba ukungamukela ngiyabonga nani babukeli ukuthi ningamukele ngijabule kakhulu baba ukuthi ukhonile ukuthi uzofike la eGoli uzozwa istory sami engithanda ukuthi ngisishare nabo ababukeli nabanye abakulesimo engikuso nabanye abasazondlula kulesimo ngoba la emhlabeni kwabona labazala basisele basiletha la emhlabeni bangene labor bawafila amapain yibo abajika basivisa ubuhlungu thina singingane zabo mina baba ngikhuliswa ugogo kumama sizalwa si2 umfana then bese kulandela mina sikhuliswa ugogo sikhule umama sigcokisa like njengamawele kodwa ubhuti ungishiya nge2 years umama bokumuntu osebenzayo like emahotela anganasikhathi like sometimes asebenza ebusuku sometimes angene emini so sikhuliswa like ugogo yena bekakhona nje empilweni yethu kunganabandlululo ku right sakhula ithe ngithena 11 11 10 14 13 sengizothena 14 wafika umama ngenye imini ikolo siceda ukuvalwa umama makafika ithangena ngamcela ngathi mama bengisacela ukuthi ngihambe ngiyovakashela kamamkhulu kuseduze nje I think uthatha 30 minutes umama wathi ungayi kuyovakashela lapho uyitho mama ceda ukuphuma ngase sengicela kugogo ke ngithi ayi mina gogo ngifuna ukuhamba ngiyovakashela kamamkhulu njengenjwayelo ugogo wathi thatha iskulu bhek ufake impahla uhambe mntana umama wakho lo inhlupho ngempela ngathwala impahla ngahamba ngina 13 years lapho ngaya kamamkhulu ngalo lona lelo langa engihambe ngalo umama thiwa wafika endlini wafika wathethisa ugogo umama osala umama wafika wamthethisa ukuthi wayavumile ukuthi ngihambe ithe ngikhona lapho kamamkhulu besidlala nje nabanye abantwana nje so kwaqhamuka abanye abobhuti abayi2 labo bhuti abayi2 mabaqhamuka bathi kimi wozala ngaya kube ithe ngifika bathi sifuna usibizele omunye usisi lapha ekhoneni lapha hayi ngempela ngathumeka njengengane encane cause vele sikhule sibona abobhuti basithuma ukuthi awungibizele lapha intombi yami ngihamba lapha ubiza usiso so hawu mangifika kuloyo muze ekhoneni labo bhuti bathi hayi la kule straat esilandelayo hayi ngigijima mangifika lapho lo munye ubhuti aphakamisa iskipa kanje aveza isibhamu athi masambe ungaskirimi and isikhathi lapho bese sokwabo 5:30 to 6 later hayi ngempela sahamba indawo yakhona like bokunala iground la kudlalelwa khona ibhola and then kunemayini ngapha eceleni like
safika lapho ithe sifika nje kuleyo ndawo lo munye lo ubhuti lo wabuza lo ophethe isibhamu wathi kanti siyenzani siyaphi nalomntwana ngoba lo mntwana bekumele ukuthi ngabe uphelele lapha ekhoneni lo ophethe isibhamu wathi wena thula lo wathi no bekumele ukuthi lo mntwana kahle kahle abiza umuntu lapha ekhoneni but sindlulile ndemina lo muntu ungilindile mina ngilentombi besiyoyibiza akuseka lo ophethe isibhamu yeka lo muntu hayi sahamba ke ithe sifike ekhoneni la isiqadi siphelela khona kodwa siyajika sithi ithe sifika kulelo khona wakhomba lo bhuti lo wathi maziye ngale khona lapho usikhomba like iside lama ground kunamanzi nje ayahamba ingathi amanzi aqhamuke emayini ayahamba lamanzi lawa yisiganga nje ndese kuzoba mnyama manje athi lo bhuti lo munye lo wesithu athi hayibo manje sesifunani lapha athi ubonile ukuthi ngiphetheni athi hayi mfethu mina ngiyenze lento ufuna ukuthi siyenze le mina ngiyahamba uzosala akhipha isibhamu lokho athi kulo munye if ungeke ungimamele ngizodubula hayi ngithule mina angithi ngimangela ukuthi manje kuyenzakalani like la ngithi mina bazongishaya sekulate like ngiyoshaywa manje ngiyena lapha ekhaya athi lo munye khumula ulale lapha lo wesithu athi hayi mfethu athi kuyoqala wena ke ukuthi umngene lo mntwana lo and once waya le nale uzosithola like ufele phezu kwakhe lo bhuti walwisana like nama feelings akhe ukukhuluma iqiniso walwisana lo bhuti nama feelings akhe ithalo kalwisana nama feelings akhe kuloku kuyala nje kuye ngisakhumbula nje kahle lo wathi ngizozwa noma ungamngenanga lo mntwana ngoba sokumnyama ngokubhekile wafosteleka ke lo bhuti ukuthi angeneke ke imkhosi naye I think bekathi save impilo yakhe akekho umuntu ofuna ukufa makakhonjwe ngesibhamu hayi wangidengula ke lo oqala wangazodengulwa uye lo wesithu makaqeda wathi bathe simbulale lo mntwana lo bathe simbulale kusho bani ngoba eqineni lo munye ukhuluma ngentombi ngifuna uyicacise leyo etheni ukuthi lo nangulo munye ukhuluma ngentombi yakhe lo othe ilapha ekhoneni intombi into ekhona noma into engekho ekuboneni kwami intombi beyikhona cause even noma amaphoyisa aya lapha ekhoneni sayithola intombi yakhe yase seyithi imgcine izolo cause bavela nje baboshwa kusasa kwakhona ekseni baboshwa lento bayenze today baboshwa kusasa so ithe sekaqeda lapha lo bhuti lo wathi kulo bekayobona intombi yakhe wathi bathe ngimdubule lo mntwana angaphili lo wathi uyabona manje umntwana lo ende songenzise enye into better umyeke ahambe hayi ngiloku ngiyakhala ngihleli khona lapha emanzini ngicakekile phakathi emanzini ngihleli and amanzi angingolila neoil like angidonse lo bekangafuni lo kungena ke mangidonsa ngikhiphe emanzini athi thula uzame ukuyehlisa umoya la ngoba lo muntu uzokudubula angidubule okay ngaloso sikhathi bengibona ngathi igame ebangidlalisa yona mina hayi ngempela sisuke lapho mase sesibuyele emuva kufika enye igolf red imele moto le bathi labo bhuta bayifaka phakathi madoda niyaphi ebusuku kanje lo athi hayi besicela ukuthi usilayishe usishiye ngale ngase abiza indawo yakhona nje siseduze nayo lo munye athi hayi mina ngisayobona umuntu so ungilindile lapha and ngaleso sikhathi baba bokungakabi isikhathi sama cellphone bokusasebenza amafoni asendlini hayi ngempela ke singagibeli emotweni laba bayale laba bayifokusha ukuthi babone ukuthi ikhona into engekho right la ayala umnikazi wemoto bahambe sihambe hayi mase ngifika mina bathi kimi mase sengizofika ekhaya cause lo bekayobona intombi yakho uyabaza abantu basekhaya athi kodwa mina bengingamazi cause bengingahlali lapha bengiye lapha ngiyovakasha kamamkhulu athi ungakhuluma ngizokulanda nasesikolo and ngizokubulala hayi ngingena kamamkhulu ngithole usisi wami umntana kamamkhulu so like bengibleeda like ngigcwele igazi mangingena athi ubuyaphi bengukufuna makathi utheni ikhanda athi uyabona ukuthi no man avele nje awe
makawa akhale amemeza scream kuqhamuka ubabakhe ekamereni athi yini athi lo mntwana sebamrapile lona akhala usisi wami bathatha ifoni bafonela ugogo bamtshela ukuthi hayi phela sokuyenzeke into eso emntwaneni akhala ugogo amathi buyisana umntanami mbuyiseleni la kimi so omunye umamkhulu naye ukhona lapha eduze I think 5 minutes ukusuka kuloya ukuya kulomunye bazalwa nomama abosisi baka mama laba bayi2 so yena beka own isiphazo umamkhulu lo and anemoto lo sisi maka drop ifone afonela umamkhulu athi hey mamkhulu nginenkinga la umntana ukhona uvakashile so sekuyenzeka into eso nini kuphi angaze umntana akakhulumi umamkhulu akhipha imoto ibuye lapha angithathe kumamkhulu siye police station masifike police station sithola umama lapha ne stepfather sami sithola umama sekase police station mama mangifike police station ngishaye ngeimpama angena umama ya uyaphapha bo uyapi ngitheni ku ulayekile bakulayile ngabe baye bakubulala ngithawo nayile nkulumo futhi akanale yanto yobuzala ukuthi umntanami udlenguliwe ugijimelani ukungena uyangishaya lamaphoyisa athi kuya mama mawuyenza so sizokubopha umamkhulu athi hayi ngoba mina ngishiya ibusiness ende wena so la simshiya nawe hayi bangithatheke namaphoyisa bangimukise kwesinye isibhedlela nje siyacheckwa ke lapho ke lo doctor makazongichecka athi umama kulo doctor bengicela ukubuza ukuthi lo mntana bokusase intombi lo doctor athi kumamami yazi mama ngizokubophisa njengamanje lo mntana ulimaziwe lo and uyambona ukuthi lo mntana ulimele ungibuza umbuzo onjani kumntana wakho lo unozwelo wena uyamzwela umntana wakho wena athi hayi ngiyaxolisa hayi udoctor ngicheke kena then bayangipha amaphilisi icase seyivuliwe ngibuyele mangifike endlini ngifike ngithola ugogo ke ngisiphonsele kugogo ngikhale ke ngikhululeke ukutshela ugogo ukuthi kuyenzakaleni ngimtshele ngoba ugogo umuntu bengimjwayele ngimbikela ugogo ukuthi ayenzeke sona so lapha ugogo athi hayi mntanami umama kunomlomo omubi hayi sasa kwakhona ekseni ngizokuthiwa abantwana besikolo bambambile lo mfana kodwa lo bekayobona intombi yakhe ngalelo langa kubo bathi ufike wathatha impahla zakhe wasifaka ibhekini wathi mina ngiyahamba angitshela umuntu ukuthi ngiyaphi kusho ukuthi bekayenzani bekabaleka lo bekaphethe isibhamu uyotholakele bambamba abantwana besikole angazi lapho ukuthi bambambe kuphi so wazotholakala kwenye police station lapha eduze ayisaya khona ke amaphoyisa amafoni asaya ithe ngifika bathi uye lo ngathi uye ay basithatha ke basisusa kule police station basiletha kule ngapha le kumele vele la ngivule khona icase ay masifika lapha ke bamthathe bamvalele after 2 weeks afona amaphoyisa bathi sicela ukuthi nifike la e-police station umamkhulu lo onemoto lo engithu nesiphaza angithathe siye e-police station masifike e-police station bathi nali idoketi ngoba sibona isibongo and umakoti wenu siyazi ukuthi usebenza la that's why isibongo sikhonile ukuthi sisithole sibona kune address la asazi ukuthi yenu or ini icase akuna ne statement kusho ukuthi lela phoyisa la belibhala khona thathela dabula laphonsela le hayi umamkhulu athi hayi kulungile ngoba lo muntu naye ingathi senimkhiphile umntana unevika angaye esikolo umamkhulu athi hayi kulungile angeke sisavulisa umntana enye case into ekhona thina sizogada umntwana umsebenzi wenu namaphoyisa ayisibuyele ekhaya masifike sibikele ugogo ke ukuthi hayi icase kanje ugogo athi hayi kusho ukuthi bathengiwe lawo maphoyisa ke otherwise kulungile because nephoyisa liphethe icase umama akazange alibuza ukuthi igama ubani hawo mina mangiloku ngiya esikolo nyenye imini mangithi ngiyaphuma egate lesikolo ngiyambona lo mlisa lo ngithi nangu bhuti lo ngijike mangijika ngigijimele office ngifike ngitshela uprincipal athi no ima kancane ngizokhambisa hayi angithatha ngifake emotweni angishiye ekhaya afika abikela ugogo mangisestradini bengingasakhululekanga like bese ngithukile mangihleli lapha estradini nomunye umngane wami avele lo bhuti ende ngimbona sekala mangiphakamisa amehlo hawu nangu lo bhuti athi mawungabaleka ngizokudubula ngiphethe isibhamu ngithi kanti ngiyenzeni mina
Ngithi lapho useneminyaka emingaki ulapho isase fresh yona le case. Isase fresh, oh yeah. Ayikaqedi nama months. Athi lo but mawungabaleka ngizokudubula. Ungikhombeleni ngitheni kuwe? Ngithi bekumele ukuthi ngikukhombe ungilimazile. Athi manje kusho ukuthi esikole wena ngeke usaya. Ngithi kanti mina ngokwenzeni athi hamba ubuza umama wakho ukuthi ungenzeni. Ngithi umamami ngigijime ngingene kabomngani wami mangingena vele umnyango wakabomngani wami yilo uthi mawuvala bese uyaloka angazi ngathi nje bekahlala seti lokho yakho nobe bayenze kanjani gijime mangingene ekitchen ngene ngivala umnyango hayi ngihambe ke late angihambisa ubaba kalo mntwana lo ekhaya afika bikela ugogo ukuthi kanje na kanje ngalo mntwana amkadeni kuloyo nyaka ngiyakhumbula ukuthi ngafail esikolo baba ngafail esikolo khosi ugogo ithabuza umama uthe yena akanasikhathi sokuye court ugogo umama ke masesekambuza ukuthi kanti wangaphakamela icase somntwana ahlukumeziwe wathi mina anginasikhathi sokuhamba amakhoti bamlayile yena bekayapi leyo nkulumo iyahlala emntwaneni baba yendlule hayi ngachubeka ngempilo ngiloku ngimbona lo bhuti ngimbona mangimbona ngibaleka kodwa bekangasangihlukumeza ukuthi uyangilandela angithi anginamuntu omdala ekhaya engingamtshela ukuthi nangu lo muntu usase ngaphandle makaboshwe imali lapho umfowenu uthe ukushiya ngo2 years uphi yena ngaleso sikhathi ukhona umfowethu but angisakhumbula ukuthi wathini ngale case lapha angisakhumbula ukuthi wathini because of abantu bebanendaba yilabantu la bengavakashela kubo lento mayizoyenzeka cause manje ngakhula ngachubeka ngakhula ithe sengenza u grade 10 sengifika bengu grade 9 yeah ithe sengithi grade 9 ngithi grade 9 lapho ke bese sengulo yamntana okumele ukuthi manje sekumele ukuthi ngiyenzeni ngiqale ngizithengele izinto zokugeza ke mina kodwa umama ukhona uyayibona umama ukhona ende lapho umama bekangasasebenzi baba umama bekangasasebenzi ngaqala ke ngaba nale yangcondo njengomntana ukuthi naba abanye abantwana bayaphanda number 1 ngirejiwe ekhaya banandaba number 2 ngizodliwa yini umfana senyamazi ukuphi ngapha ngiswele kwa roll on ngiswele nemali yokuthi noma ngisesikhathini nje ngisivale mangithi ngilanda umama la hlala khona ne stepfather uyangilwisa noma ngimlanda ngithi mama imali yecarry mama asina polish mama sinani uyangilwisa but makuyi umfowethu kumama umama uyamnikeza imali ende umnikeza imali engafani ayifani imali amnikeza yona umama and then ngenye imini wangena umama ithangena wafika endlini bengime nobaba lo ngaphandle so imephi iminyaka leyo bese sengise high school lapho wangena umama makangena ke wathi ngizokushaya mangingaphinda ngifike la endlini ngokuthola ungekho ngizokushaya khona lapha akasabuye ekhaya every day ke sekahlala kwenye indawo uhlala nale stepfather ke hayi kuyenzeke ke ngibe nesisu mangiba nesisu ke umama bikelwe ke ukuthi nangumntana unesisu umama athi Monday mangifika la ngokuthola ulungile uyokhipha leso sisu hayi makaceda ukuhamba ugogathi umama wakho uyagula la ekhanda la akukho la uyakhona wena ngeMonday wena into engizoyenza ngizokhuluma nomalume wakho lo wase Orange Farm uhamba uyohlala nabo because yiba abantu abakuphatha kahle ngiyasola ngabe ngavuma ukuthi baku-adoptela abantu njengoba bakufuna ngithi umama bangi-adopta kanjani athi bebakufuna labantu ngoba umama kho wena akazange akufune kusukela ebuncanini ngithi ayi goga ukungitshele le story lesi athi number 1 warejwa wena abo doctor bathi ngeke usathola abantwana isibeletho sakho 1 2 3 kodwa umama wakho makeza ukuthi unesisu ugijimela ukuthi ufuna ukuchithisa leso sisu what if lo mntwana okugcina mina ngeke ngivuma ukuthi uhambe uyokhipha isisu mawuzothola lo mntwana ngizothatha kule mali yami yepension sikhulise lo mntwana if umfana uyabaleka sizokhulisa lo mntwana lo ungakhiphi isisu ngiyakucela mntana ngithi ayi okay gogo nyezwa ngimbuzeke mina ugogo ukuthi yazi kunengoma othanda ukuyicula like mankhala ende lengoma iyangishaya phakathi ende iyakhuluma lengoma gogo mawuyicula ende uyicula ngespade like isho ukuthini
achaze ugogo ukuthi le ngoma ngaqala ukuyicula ngelanga ngathola umama wakho una 3 days athi ukukhama ngomcamelo athi uyakubulala. So njengoba ubona ukhula ubona umama akhayenza lezi zinto azenzayo kwamele ukuthi uhlala uyazi ukuthi umama akakazange akufune usasesiswini. Ngithi gogo ngitshele yonke into ngiyazi. Ugogo athi le ngoma ngiyiculiswa ukuthi sathola umama wakho akukhama ngomcamelo and then umkhulu wakho ozala umama wavela nje wathi lo mntana ifunga mfuna ungambulali thina sizomthatha kube umntana ethu wena umntana wakho yilo womfana ke ngoba lo awusamfuni. Konke sizathu sokuthi umama ngizonde kangaka umama wakho ubaba wakho kusho ukuthi bekathandana nenye intombi eceleni kwatholakala ukuthi umama ukukhulelwe nale ntombi yakhulelwa. So umama wakho wakuzonda cause sometimes bekakhala sishaye nesisu athi nyamzonda lo mntwana uziphuzile zonke izinto umama akhathi uyakukhipha kodwa azange uzuphume wena mntanami. So umkhulu wakho wathi sikuthathe masukuthatha ke sakupha legama umkhulu wakho wakuphi igama. So igama lesipedi nalo. Ngathi oh that's why ngathi oh manje gogo njengoba sewuyibeka kanje ay gogo nya understand ngiyakuthembisa ngikhipha isisu la ngiyakhona. Bokuyi Sunday ngiyakhumbula kuyi 7 ka November ngibuye ukulanda ireport yami and ngiphasile ngavela nje ugogo wakhipha imali ngagibela ngayo Orange Farm. Ithe ngifike Orange Farm ngafika ngabikela umalume nomalumekazi ngabatshela ngathi kunje na kanje umalume wathi kudala sikutshela ukuthi uzohlala nathi. Ngaba uhlangabezanga nengozi last time maybe ngaba ukhulelwa ngaphathi ngoba sokuyenzekile ubaba umntwana ukuphi ngithi hayi ukhona but akasebenzi and abakubo abekho la eduze. Hayi ngichazela umalume athi hayi okay akunankinga sizohlala la kodwa izothi makusondela isikhathi sakho sokuthi ubelethe kuzomela ukuthi sikutholela umuntu. Hayi angihlalanga kamalume even ngaya kamalume bengina 3 months ngiyakhumbula angihlalanga ne 3 weeks kamalume. Lo baba lo bekangikhulelisile wathola indawo kusho ukuthi wafosteleka ukuthi makathola indawo angilande kamalume azozondlela mina nalomntwana engimthwele. Mina ngahamba ngayoqasha iroom ngimncane baba ngimncane I think bengina 19 years ngaleso sikhathi bengina 19 ngahamba ngayoqasha because of I remember ukuthi esikole bengisemuva ngoba ngafaila kakhulu ngafaila lento iloku ngihlele. Wagcina usiqedile isikole wathi? Angizange ngasiceda isikolo cause ithe ngiceda ukuteta ngathi nginikeza umama umntwana wathi angibamba amavezandlebe mina. Angibambi amakwerekwere mina. Cause lapho bekabambe ubhuti naye bekanomntwana kodwa umntwana kabhuti beseseka na 1. So ngavela nje ngathi hayi gogo ngoba ugogo wathi ayihamba esikolo mina ngizomkhulisa ngathi no so sikhulisile sibani sonke siyizukulu zakho nabantwana bayingaki usikhulise sonke nabami gogo ukuthi ngisikhulisele lo mntwana lo ngiphe lo mntwana kuzomela ukuthi asukume asebenzele mina nomntwana wakhe if uyasithanda ende ngempela baba wayenza leyo nto. Hayi ngahlala ke nalo baba ithe sengizobeletha ngabuyela ekhaya ugogo wathi buya ngoba ngiyabona ukuthi useduze. Ngabuyela ke ngathola umntwana ke angicedanga neviki futhi ngathola umntwana ithe ngiceda ukuthola umntwana bekumntwana okhalayo ebusuku. Ugogo wathi lo mntwana uyakhala better nibiyeleni la nicashe khona. Ngathi umntwana mncane wathi ehamba mntanami because la hayi ngempela ngahamba baba. Sahlala kahle nobaba umntanami sahlalisana kahle hayi kwahamba ngaba nomntana wesi2. Ithe umntanami wesi2 ngiba naye ugogo futhi wajabula kakhulu ugogo wami wathi hawu abo doctor bebanamanga. Ngathi hayi ukuthi abo doctor bebanamanga kusho ukuthi umdali ukhona uyangibonisa ukuthi ukhona. So ngazoba nomntana wesi3 mangizoba ugogo washona umntanami lo wesithwana 6 months wasishiya ugogo emhlabeni. Besihlala kwenye indawo khona lapha eduze nasekhaya vele sicashile room wasishiya ugogo. Ithe ugogo asishiya yila kuqala khona inkinga ke baba. Azaqala inkinga. Uyabona lapha ngalahlekelwa umzali. Ukhona umama uyaphila ukhona ubaba uyaphila. Kodwa iabuse kamama baba ingishisa ngale yandlela yokuthi sometimes
ngize ngizibona like ngikhipha umphefumulo womuntu. There was a time la ngike ngathatha khona iHalpirimi ngamlanda endlini yakhe, ngafika ngayivula ngathi ngifuna today ungibone ngifa eswangibona ungizala. Angazi ukuthi ungijampele kanjani, balwa nomunye ubaba bayithatha le Halpirimi, ngithi ngifuna ukuyiphuza ngibhekile. There was a time la ngathatha khona amaphilisi baba ngithi yazini ngiyazibulala ngimyenzeni lo mama lona. Okay, ithogoga qeda ukushona ke besihlala kwenye indawo nobaba ke. Hawu, umuzi kagogo awusana muntu manje. Bathatha omunye umntana kamamkhulu omfana bathi ayihlala wena la. Kwatholakala ukuthi akalali kuyapoka endlini. Makaphekile uvuke ekseni ukudla kukho. Ulala uvala amakhabethe, uvuka amakhabethe avuliwe. Umamkhulu lo ngaqejwa ngikwakhe. Wangifonela wathi hayibo phela kuthiwa lapha kagogo kuyenzeka 1 2 3. Bonke banemizi abantwana bakagogo. Wathi kuthiwa lapha kagogo kuyenzeka 1 2 3 kuyapoka. Ende bathi lo muntu ohlala lapha kagogo ukhipha indlu kamama Misithunzi. Ngithi hayi sibaningi khetha nomunye umfana hamba yohlala. Angithi nina ngesifo sikagogo nathi thina amantombazana asifuneki, kufuneka abantwana babafana. Mina la ngihleli khona ngibhadala i-rent to buy. So angiboni ngizobuyela kagogo, angeke ngishiye umuzi wami ngiyohlala kagogo. Athi mina bengibone wena kuwo ngaphatha lo yamuzi. Kanti labantu baba bahambile. Kwatholakala ukuthini abafuni labantu bona babafunayo, kufuneka mina lapha endlini. Hayi wabuya umamkhulu azokhuluma nomunye umamkhulu ke bangilanda boyi2. Bathi kumele ukuthi kuyohlala wena lapha endlini. Ngathi cha, ngoba mina ngihlala nendoda, ngithatha kanjani indoda ngiyifaka emzini kagogo wami? Hayi nokuthi umuzi kamama, umuzi kagogo wami. Umamkhulu wathi okay, yenzani kanje? Hamba niyohlala ke for 2 3 months nyana sibone ukuthi lesipoki sizoba njani. Ngambuza mina ngathi wena uke wahamba wayolala kini? Wathi angizange ngaya. Ngathi okay, hayi sathutha. Ngakhuluma naye ubaba wangavumi, ngamncenga wangavumi, ngamncenga umntana omuntu ngamncenga wagcina sekavumile. Sahamba. Ithe sifika lapha ekhaya. Lapho nomama sekangcenge wangincenga umama ongisanayo. Hayi safika sahlala, sahlala ngaphandle emkhukhwini. Ubhutalo kahle endlini. Kweza abanye abantwana nje, umama bomuntu ophuza utshwala nje. So beyithi lo bhuti makada kuwebs kubeka xoshela labantwana ngaphandle endlini kuba yihotel, ufaka abangani nama girlfriend yihotel. Kwatholakala ukuthi ama social worker esikoleni baya questiona ngabantwana ukuthi why labantwana banje so abantwana bakhuluma ukuthi siyahlukumeze. Lo bhuti muphekena uyihlobo sakini. Umzukulu nawo. Umzukulu i-first born izukulu ezizukulweni zikagogo, i-first born izukulu. Kwatholakala ukuthi ukhipha umuzi Sithunzi. Kwafika ama social worker abiza umama nomamkhulu bathi sifuna abantwana bala kulendle ezama social worker kwaba i-meeting. Bathi kumama nomamkhulu labantwana bahlala nobani? Umama nomamkhulu bathi bahlala nale ntombazane nibonayo. Bathi okay, wena ntombazana nizophuma emkhukhwini nihlala endlini, lo bhuti makahamba yekubo ngoba kubo umuzi omkhulu futhi kunamaroom. Ngathi mina mina endlini angingeni cause i-family house and ngihlala nendoda. Kanjani ningifake endlini ngihlala nendoda? Bathi uzongena. Babuya bona bazozitholela bona izinto zami basifake endlini. Ubaba futhi bekangavumi nalapho. Bekangavumi. Sangena sahlala. Babuya ke baba. Bathi kimi besicela ulungisa, ungasabi ukulungisa because of ngasemnyango bokunenye imbobo enkulu bawukhona ukubona ngaphandle, amafesteri bewaphuliwe kuvalwe nje ngamaplastiki, utshani bobukhulile nje, umuzi wakhona nje vele bese sebawubiza ngokuthi kuse Snake Park. So kwamele ukuthi manje ubaba wabantwana bamaqale phansi because uyosebenza mina ngisebenzi, bekasebenza ngaleso sikhathi sekathola umsebenzi oright straight. Salungisa kancane salungisa. Ubhuti lo ngimlamayo bamlanda bathi uzohlala lapha, wayala wathi cha mina ngishapula ngihleli khona lapha ngeke ngihlala khona lapho. Akasebenzi naye ushiye isikolo ngoba wangena ijele. So ithaphume ejele waqala watshontsha imoto, barobha ama ATM kena. So beyithi makathole leyo mali yakhe yobugebengu
uzoyenzela i-girlfriend i-21st. There was a time la abantu bangilanda bathi uzobona ubhuti wakho uyenzani. Uyenzela i-girlfriend i-21st. Mina ngabikela umama wakhe. Khona lapho unomntwana bekanabantwana ayi umntwana. Ngatshela umama wazothola enye imali yesihu wabuya ngayo ayiphethe kimi. Wathi yo mntana sekhaya ngibuya ukushaya isikole ngiphethe imali nayi imali. Ngathi imalini le wathi 40,000. Ngathi okay ke yenza so phezulu. Yo because of uhamba uqasha akungcono ukuthi ufake i-2 room negaraji uhlale roomini and then lama room ayi-2 udle ngawo and then lapho uyayeka ubugebengu bakho ke because uyofela lapha endaweni wena athi hayi uyazi mina ngithemba wena uyazi ugogo sikhulise kanjani bengicela uphahlele le mali ngithi no ihambise kumama athi umama kuzoyithatha le mali umama uhluphekile uzoyithatha umama akho le mali mina ngeke ngisathola next hayi ngempela ke hayi ngiphahlele le mali ngiphahle ngithi okay uzoyithola kusasa ke uzoyithola kusasa hayi angakhona ukubekezela abuye late athi ngicela ukuthi ungiphe noma i-5,000 ngithawu le mali uthe ngiyiphahlele imali mayiphahlele uyayilalisa lapha emsamo and then uyithathe kusasa today manje mase sewuyithathe ngimbona ukuthi imali yakhe lo muntu ayavele nje ayicubule yonke umuntu imali yakhe aphume ngemali yakhe angiphe kuleyo mali angiphi 500 angiphi 500 hayi ahambe athi yena ufuna imoto ahamba ayothenga imoto yakho I think wayithenga 22,000 enye akayanga nakumama akhe ngayo hawu sesihleli thina lapho vele nina ngoba nihleli lapha lento evula icapha ke nedla endlini ngifanele singeqi lapho yaphela ngokufika kweni ngoba phela kuthiwa kunespoke ekhaya bonke abantu abahlali okay sangena ke thina endlini sahlala endlini ke nobaba lento beyenza mangikhona mina emini ngi1 beyingasayenzeki ebusuku njengoba bebathi yenzeke ebusuku beyenzeka emini like mangihlebi kanje ngizobona isithunzi sindlula siphinde futhi lesithunzi sindlula one day kwawa wonke amabhodi standing nawo amabhodi wonke ngitha ngoba le stand sime straight amabhodi aphushwe yini hawu mangithi ngidobha lamabhodo ngizwa ngathi ngishaywa umoya obandayo ebusweni ngathi lento like ingathi into ethi ngithi hawu umoya obandayo ngithi ngiphakamisa lamabhodo ngwabusela hawu iyaqhubeka futhi kusasa lento ngiwana abantwana bekho bayesikole iphindeke futhi lento mase iphindeka kusho ukuthi ingathi lento inotisile ukuthi awunginaki ende ngila ingathi ashaya ikhabethe ende yilama khabethe ezenki lawa shaya ikhabethe angazi ukuthi uyishaya kanjani but wayishaya ikhabethe ngajumpa ngisendlini mangivela ngase kitchen akuna next la ngavela nje mina ngama phakathi kwendlu ngathi umuntu wenkosi if uyispoke lese bakhuluma ngaso mina ngumntwana la ngikhulela la idlozi lami la ngabo baba amadoza khona wangazi ubaba wangiphika mina so ngiyathemba ukuthi if umuntu wala uzokhona ukuthi uconnecte nami ungitshela ukuthi ukhala ngani ikhona into ekuzwisa ubuhlungu hamba uyophumula ngoba usekho hayi kuthule 3-4 days from lapha akuqala makuqala sokuqala ebusuku manje qala ebusuku yenze nje for 2 days ithe yenza for 2 days ebusuku hayi ngaphakama ke ngaye esontweni ithe ngifike esontweni isonto engilihamba linesprofit ngafika ngacela umprofit umprofit wangitshela ukuthi ngiyapoka lapha and umuntu opoka lapha umuntu obulewe lo yamuntu ende bekahlala lapha ubulewe njengoba poka kanje ufuna ukukhuluma but akakhoni kodwa wena akakhulumezi ngoba akalwi nawe so yenza ukuthi uhambe yethuneni lakhe ngabiza umama mkhulu ngathi kuyapoka endlini and ngibuye esontweni bakhuluma kanje umama nomamkhulu bathi hayi kunasipoko in khona lapha beze emzini kamama abo bayawusaba abezi bayawusaba hayi ngaphuma ngathola omunye ubaba bathi ubaba Mathebula batakasekho sowashona ngaphuma ngaya kuye ubaba Mathebula wachaza ubaba Mathebula wathi okay ithi sizohamba ngiyoyivala lento lapha wafika kubaba Mathebula wathi phuma nonke endlini saphuma ke wasala ke yena phakathi then from lapho asizange sisezwa
even today angizange ngisezwa next wathuleka ngambhadala ubaba mathebula 4000 bekathoya ifuna ngamnikeza ubaba mathebula but wangisiza kakhulu lapho. Okay. Ngifuna sibuye ke siqhubeke la ebesikhona mbuke lapha ekhaya kufanele udaba silandele kahle ingakho ngibuyele emuva ngoba kuyenzeka ukuthi ezinye zezinto esuke siyikhuluma uthola ukuthi wena usalile mase kuthiwa kwaphela lapho ukuthi kade egcineni kubalekile ingakho sifikile nala egoli ngoba nabo babuka zona izitori esisuke siyikhuluma emva kalokho mase bayabona ukuthi cha silandelisa kahle udaba njengamanje sesibuyela la ekutheni ukuthi niyaqhubeka abantwana uyabathola sekhona owesithathu manje owesithathu kwenzakalani uqhubeka kanjani ngifuna ke manje kucace kakhulu lapha kubudlelwane la ekutheni khona ucacisa ukuthi umzali wakhe akakufuni kanjani iziphi izinto obuzakha uzenza ekhaya ngoba uke wakhuluma ngokuthi kwathiwa zama ukube khona okulungisayo ngoba kwase kubizwa ngokuthi sisneak park ngifuna sibuyele lapho ke ekutheni ukuthi kuyazanywa kuyalungisa lokho nalokho kulungiswa kanjani kuqhubeka kanjani. Okay, ngesimo sokuthi ubhuti bokumntana olastahi sometimes bahambe bayo hijack imoto zabantu kwatholakala ukuthi ngenye imini baye eCliptown ba hijacka imoto yeIndia kanti le moto inetracker bafika bayipheka ngaseJardin so iJarit lethu the way belime ngakhona bokhona ukuthi imoto ingene straight wijikisele ngale ingasabonakala umuntu makandlula ngamiyeko kokuqala ngaleyo moto kwafika ihelicopter bona nabangani bakhe bafaka le moto igear lokho so bengakhona ukuthi iphume or ini bagcina sebayidonsa manje bayidonsa imoto yaphuma wabuya ubhuti wacabana nami wathi wena uyofonele lamaphoyisa ngathi no lamaphoyisa angenela bathi le moto inetrack kanti wena wawutshontshela imoto la kanti ngoba uhlali la wathi kukithi utakwa ukuthi uhlala nendoda la ngathi njengoba uthi ngihlala nendoda la asizifakanga sifakiwe thina la number 1 and if uzongitshela leyo nkulumo bethu uyayitshela umama wakho emehlweni phela hayi mina noma mkhulu wakho ngathi stop ukutshontshela imoto la ngamtshela umama wakhe hayi wamkhuza ke hawu ekwesithu ubuya futhi sekahamba ngeveni makahamba ngeveni bangena nabangani uyangena kuqala before bafaka le van makafika uthi kimi mntana sekhaya ngilambile ngiyacela ke for today nje kuphela ngiyayichacha mangiceda lana siyayikhipha ngithi no lento yaphambili le ngifonela umama ngimtshele ngithi mama ngiyenza ka 1 2 3 4 lana ayi mina ngisazi and labantu abaganga nalo mfowethu abantu balabo makhelwane wayibangathathi le imoto basifake emakubo kanti because amaphoyisa mawangena kuzoboshwa nabantu abanganacala umama abuye kusasa umama makabuye amaphoyisa sewazela thatha le insimbi beka ukuthi isilima siyenzani baba umama akhe makamfonela amthethisa yena sekathatha ifone ufonela amaphoyisa uthe amaphoyiseni kunenye outbloma lapha ehlahleni le outbloma la ehlahleni itshontshe iveni ende khona lapha bakakhiphi nensimbi eyi1 bayichachile imoto yonke into ikhona lapha eJardin mina ubaba kwami makabuye emsebenzini aceda ukungena sapheka imoto zamaphoyisa I think bezihamba kubo 14 angena amaphoyisa babe angena amaphoyisa agcwala iJaridi mabangena ithe ubhuti wamaphuma usibhayisisile yena makaceda ukufona ithaphuma uthe uphume la ukhona umuntu engifuna ukumdrekela waphuma ngathi so bengihleli nomunye umngane wami wathi ubhuti wakho unenhliziyo embi wayikumele ukuthi ayenze kanje uyamuza uthini ngathi hayi ngiyamuza miyekele uzibophisa yena if athi ufuna ukudrekela omunye uzidrekela yena so mina ngeke umuntu aboshwe ngento angayenzanga how lady bakangena lo baba nawo amaphoyisa sengizwa yatreka and then yini trekayo mina ngihleka cause bengiredi ngisukume mangisukuma ngiphume ngibuze le phoyisa ngithi wangena ubangumsindo la emzini kagogo wami wathi itreka kuphi emzimbeni wakho athi ayisisi ungazongidelela mina iyatreka ngithi treka kanjani kungana namalentuza neimoto zamaphoyisa lezi ezikhona ukusenza itreka yini uyifake emzimbeni yakho makangena waya straight kulo baba wakwami wafika wamfaka insimbi esandleni ngathi ke mina okay
sidlala kanje le game akusizinsimbi zakhe lo muntu bhekani izandla zakhe lo muntu akasebenza ukutshontsha imoto usebenza umlungu number 1 number 2 lo muntu onifonela wathi kuneyinsimbi la ezakhe so njengoba wena sewidlala kanje Phoyisa nami ngizoyidlala ngendlela yamanye insabi nina phela nina nifana nathi uniform nje sihloniphayo ngathi wena mntwana ngiphi iphepha lapha neball pen ngabhala amagama lamaphoyisa ngabhala le number zabo zeimoto ithabona ukuthi ngiyachubeka wathi woza sikhulumele sayidini ngathi angeke wathi awu sengichachile indoda kungathi umchacheleni ungamthathi wathi hayi kahle kahle thina sifonele vele umnikazi wale insimbi lezi uthe thina sifike la sibophe umuntu oso ngithi hawu umnikazi wale moto kanti uhamba nobabazali wakhe ngithi if niyamfuna ubhuti wami nangu babazali wakhe la ithi nena mkhombe ngobulala kwakhe ayi lo baba bone vele ukuthi athi hayi ngiyazi ukuthi ninomthola phi sokuphendula bani lo baba lawo amanye amaphoyisa sewaphumile kodwa bebathi bayamthwala umntana omuntu hayi baphume athathe lamaphoyisa lensimbi bazilayishe emavenini bazithathe sasekuseni nangu ubhuti wami ume lapha ngaphandla lo muntu uboshiwe izolo musi bamtholile la bebathi bayombheka khona and ngithola icall bathi uboshiwe ngatshela umama wakhe sasekuseni ubhuti sekakhona kungena abangani bakhe abogunmen amabangena ya seseri wawu ngasitshalanga ukuthi sikhiphe insimbi zethu if awuzifuni ngikubekani la number 1 ngizontshela mina emakini kula eduze nakhetha umuzi wakithi ukuthi nizomoshela la number 2 insimbi zenu nibophisa umngani wena kusiyima mbani yobuzi baba kanoni ukuthi ubani obafonele hayi lo munye wathi no man lese sterle right if like uyofonela amaphoyisa and lo uboshiwe izolo anathi 2 minutes bese sekabuyila nathi kusho ukuthi vele uyofonela lamaphoyisa and vele bokunobabazali wakhe lapha bathi hayi sister siyabonga hayi kusho ukuthi ubhuti wakho usikhiphe inyama emlomeni uzolamba angeke sisaya naye roundini hayi abuye ke makabuya afika ngiluyisa khuluma ngiluyisa umama makabuya athi kimi ay better uyenze kanje since indoda yakhe isebenza fakani i2 room negarage nivala ukuthi lo muntu angasatshontshela imoto la ngoba nangu bophisa umntana omuntu angatshontshanga okay u2 room 1 ofakwe egcekeni u2 room wama-room negarage and then bese sicashisela abantu so that ngivale leya ndawo leya ndlela yakhe yokufaka imoto zabantu ngithi mina because of akusuku kwami la and kukini angeke ngikhone hayi ukuthi ngisazohlala la iminyaka kuzofika isikhathi like ngihambe lana akumelanga ngeke ngizohlala nendoda la iminyaka umama mathi hayi wena uyislime sinjani uyislime sinjani wena why kumele ukuthi ube yislima le ndoda yakho le njengoba isebenza iphuma ama country uyazi ukuthi uyenzani la khona uyemithisa le ngaphandle athola umntwana athola umfazi ohlakaniphile amakhela umuzi uyokushiya ungananex lethu umnegarage engithi uzifake ngizicabanga ekudala mina anyenziswa ukuthi lo utshontshela imoto sengiyayikhuluma ngoba nangu ngiyachubeka utshontsha imoto la le ndoda kusasiza ukushiya nalabantwana lama room azokusiza ukusupporta labantwana umncane uhlala uhleli la endlini uyahamba ngomsebenzi amadoda ahamba ngomsebenzi athanda abafazi ay uyabona njengomntwana mani makukhuluma umzali wakho ibuye le yanto vele kimi ngithe and what if lo muntu nokuhamba about 3 weeks inyanga yonke what if cause vele lezi zinto ziyayenzeka vele yo nkosi yami ngithi hayi ngoba nangu nomntana esi3 ukhona indakaka vele nokuvela kithi ndiyasebenza ngithi hayi ithi ngizokhuluma naye kodwa ngokuthembisa ukuthi sizoakhala hayi ngikhulume naye ubaba aqala yale ngikhulume naye ayale athi kimi uyazi ukuthi mhlazana isiqoshwa la angeke kwakuke lama room ngithi ngiyazi angithi mina sokuhlela ini baba kimi igama lika mama leli lokuthi indoda yakhe ihamba ngomsebenzi hayi ngimncenga ubaba ngimncenga akhipha imali akwatile
uyambona umuntu okhipha imali akushaya ngemali ayikhipha kwatile athi kusasa Tuesday kusasa ngizongena emsebenzini Tuesday ngingene ngizoya ebank ngiboleke ngi-add le mali besiyisave le hayi ngempela yenze kanjalo ngingene ebank aboleke imali ebank aboleke 30,000 angisakhumbula ukuthi besine 15 no 16,000 one week nje baba maroom sewamile 1 week abuye umama maroom angakapheli athi kimi kulama room akho uzopha umfowenu room eyi1 ngithi ha kanti bawuthi ngakhela ama room ukuthi ngizopha umuntu ama room phela siboleka imali ebank kwamele ukuthi imali yebank ngoba bazomdonsela epheyini yakhe ivale ngapha endlini so kumele ukuthi imali yasebank ibuyele umama athi hayi okay aphume ngathi umuntu right kodwa mina ngizwe stepfather sami sithi kimi umama wakho uyabheda ubheka umama wakho akekho right uyabheda umama wakho ubhuti wakho kunina robha amabhenki atshontshe imoto zabantu akabeka imali yena hayi aphela ama room futhi sicale nge2 room sa-akhi 2 room ithe ngibona ukuthi hayi nayi ibhenki sesiyicedile ukuyibhadala safaka igarage hayi sisahleli ku right baba kukacala inkinga zizoqala lo baba makangasasebenzi inkinga zakuqala ubaba wakwama ngasasebenzi hayi zaphuma leza imali ithe imali ziphuma ngathi mina kuye hayi ngoba sihleli la and uyazwa umamkhulu athi indawo bafuna ukufaka mina emaphepheni alendlu ngoba ngilungisile umuzi so right umuzi namhlanje kuyabukeka bayakhona ukuza bangene bathola itiye and angicoshe umuntu la hayi akungcono ukuthi sivule isiphaza ngoba usasebenzi sibe nemali ezongena hayi ubaba athi okay hayi akunankinga sizosivula sikale manje angithi sesiakhele ya 3 room and indlu esihlala kuyo yi3 room itoilet ngaphandle ngiwongeze nge1 room ngithi lesiphaza masijoyinane nendlu umuntu athenga lapha egate angangeni phakathi ejarden hayi ngempela lapha ke sivula isiphaza masivula isiphaza umama abuya phethe i2 plate okuyenza ama chips athi hayi ngibonile izolo yo bokugcwele la abantu besonto yo bokugcwele mntanami usebenzisa istofu esincane ngithengele istofu for wena hayi ngijabule nami mama ngithengele istofu umntanami omfana athola umsebenzi makathola umsebenzi ngimbize ngithi boy athi ma ngithi hayi lamafutha ama chips amosha marketing njengoba kumosheka marketing kanje bengicabanga ukuthi ungiboleke wena noma kungaba yi7,000 ngoba iroom ngizoyenza nje uL ngeke ngifake isitena ngale and then ngivale nje phezulu ngithengise umntana mathi mama nginamali elingana naleyo but ithi ngingene ebank ngiboleke because angikolodi indawo hayi umntana mvele ngibona after 3 days angipheke le mali athi mama nayi imali ingenile ngithi ngiyabonga ngibiza abantu baba kanti kulelo viki sizobamba iPowerball le yasebet beka badge baba kanti sizobamba iPowerball isiphi 5,000 si add store iviki elilandelayo sibambe futhi sipha nada 5,000 hayi si add store ishop iveli igcwale nje ibenhle ngaphi room liceda ukakho le room leli mali akho ngibona ukuthi ubhuti seka sejardini ngijampile kokunye la ubhuti seka buyile ejardini but uhlala emkhukhwini bokunomkhukhu uhlala emkhukhwini ngoba uma bekabhadalelwa umama irendi so umama thena sekakhathele ukumbhadalela irendi better ngimuphi space lapha ngathi hayi na umkhukhu mama wathi angeke ukhiphe umuntu erumini ngathi mina ngeke ngikhiphe umuntu emarumini for umuntu odlalisa imali makaphethe imali ukuthi azafunde ukuthi makaphethe imali isebenziswa kanjani makaqale ngomkhukhu hayi ngempela hlala emkhukhwini kanti lezi zinto zonke mangiloko ngiphikisana nomama ziyamlimaza umama phakathi uyayibona yena ufuna nje ukuthi impilo kabhuti wami ibe lula yonke into yakhe ayithole nje free kanjalo nje mahala hayi kanti mangiakhale room leli ubhuti ukhona and I think bekanabo 4 months abuyile ejardini lapha hawu mina ngibona umama sekayangena into angimbikela ngumama ukuthi ngiakhe room bengingasambikeli mangilungisa uthe ngilungise ngingambikeli hawu umama uyeza umama makafika athi hawu uakhela umfowenu room ngithi no amafutha lanka ama chips amosha amakhetini and bheka ibonda ukuthi selinjani ngifuna ukukhiphela lesiphaza ngaphandle
imali ngiphiwe lo mntana manje ngimtshela ukuthi sibambe ipower bond athi hayi okay hayi sigijima isiphaza kuyale nje baba ukuthi bokugcwala esiphaza even ngama weekend bokuza abantu besonto ngale holweni babuye bazothenga ngapha ukudla so leyo nto I think ubhuti bekayibhekile wafika ngale langa lento izocala straight wangimemeza kuseni ubhuti wathi sisi bengicela ukuthi at least ungiboleke 50 rand ngifuna ukujika lapha kumama ngifuna ukufaka ipetrol ngiyobona umama ubhuti makafika kumama afike kumama qamba ma ya umntana wakho uyangithuka lapha ejardini akangifuni khona manje ngimkolodi imali engange 250 uyayifuna ende khona lapho ngkolodi 50 rand la ithathela 250 so ngibheke I think boku December lapho boku December awu bhuti wamnanga hayi boku December ngiyaphosisa man but boku busy nje ngathi bokune holiday khona lapho nje hawu kanti umamkhulu yena lo bekangifaka endlini nomama kanti ngalelo la ngizohamba ye kumama emzini kamama makafika umama amtshela ukuthi hey phela lo mntana momfana usuka la athi usisi wakhe lapha uyamhlukumeza so umamkhulu athi okay ngoba ngiyangapha kwami eduze nasekhaya ngizondlula ngikhulume naye umamkhulu makafika athi hey mntana ngibuya kumama wakho umama wakhe wena uthuka ubhuti wakho uyamhlukumeza ngithi no man lo muntu uphuma manje se right nalo muntu mama anginankinga mina athi awumcoshanga ngithi mina hayibo mawe hayi ngimiye kumamkhulu athi hayi masiyeke njalo makangena ubhuti kusho ukuthi ubonile ukuthi umamkhulu khona ubhuti makangena umamkhulu makaqeda ukuhamba yena uyabuya makangena ngithi mfethu athi hey ngithi hayibo phela umamkhulu wakho usuka la and umamkhulu njengoba asuka la umamkhulu athi wena usuke la wafika kumama njengoba uphuma uthatha 50 rand uthi kumama mina ngiyakuthuka ende ngiyakuxosha athi ubhuti so ubelieve umamkhulu kunomama kho ngithi ya ngiyambelieve umamkhulu athi why ngithi ngoba umdala ende ngeke abuye azocamba manga ngomama uyazi ukuthi ngizombuza athi okay ke futhi kushapa kale botolo le so bengingakathenga umshini wokukhatha ama chips bengiwakhatha ngomesa ngithi why wena every time kanti umama makayenza into ungakhona ukumkhuza uthatha iside so mdala sibadala umamethu uyasicabanisa nawe futhi amangakho ayenza ukuthi umama bewese athi ya futhi kungazongitshela ngomama mina ngithi kuye mina uyabona njengoba ulokuthi uzongishaya ngale botlela mina ngizokugwaza ngalo meselo lento yenzeka nini uDecember lesisuka kona angisakhumbuli kahle inyanga because of kodwa kulonyaka ophelile seyindala le yilo nyaka we lockdown okay ukuthi ngenzela ukuthi sigoqe isikhathi singabi side kakhulu sigoqe lapha ekuthenini ukuthi kufika la ekuthenini khona ukuthi ngoba mawusibhalela uchazile udaba walichaza lo elokuqala lelo esiqale ngalo lokuthi kwaze kwafika esikhathini sokuthi udlwengule kube nenkinga ezithile uthola ukuthi icase yanganako safika kuleyo ukuthi izindlu zidilizwa kanjani lezi ofakisa kakhulukazi ispaza ngoba sifaka imali ekhaya ngifuna ukuthi siye khona kakhulu manje if iyalapho njengoba ngiza nayo iyalapho njengoba ngiza nayo so ngalelo langa njengoba ngimbuza lo mbuzo lo njengoba ngithi mina ngizokugwaza ngalo mess uhamba negirlfriend yakhe emarumini kuneyiqashi abantwana bakhona kunama customer amile lapha mela ama chips azothenga and makangena kanje uvula igate elincane lele lenza ukuthi abantu bangakhona ukundlulela ngapha la kuneminyango khona bengifake igate elincane ukuthi ama customer aphelele ngapha la athenga khona yena uyangena ushiya le gate elivuliwe mase sokuqala lo msindo lo mangithi ngizokushaya ngale bhodlela mangithi kuye mina ngizokugwaza ngalo mess bese ngiyadineka ngiyashesha ukukhala baba namanje ngizimangalele ngingakayehlisa inyembezi bese ngiyadineka mangidineka ngithene ende ngisaphethe lo mess la isandleni ngithene mangithena kanti i-room divider ila emva kwami ngishaye kanje ngithi kuyoze kube kunini uvumela umama kanti wena sicabanisa kanti naloku ningicambela manga nginenzeni kanti nisemva kwami nginenzeni
So wabona ngilimelela bengivuza igazi kakhulu because beyineglass layer kumdivider yangifika. Hayi kusho ukuthi maybe yena wacabanga ukuthi mina ngizombophisa ngithi ungigwazile. Wasuka lapha eminyango baba lokamvimba negirlfriend yakhe neyicashi bathi suka ungamsondeli umntana kini suka angeke azakugwaze. Ngithi hayi ngeke ngize ngimgwaze lo useless futhi ngimgwaza ngithi ngimfunani lo njengoba kuhluphekile nje. Makasuke futhi lana. Manje sengizinaka isandla and umese ngisawubambile because bengisasika amazambane ngalo mese lo. Hawu afika bambe lo mese ende ngubambe kanje so ngimeso ngicinisa isandla ukuthi legazi liyehle so bebafuna ukungifasala. Ngithi kuye mina athi kimiyeka lo mese. Ngithi ngeke nguyeke lo mese ufuna ukusika bese uthi mina ngokugwazile wena. Lo mese ngisebenza ngawo so makatheka lo mese uyawugoba. Angithi mina ngubambile ngoqinisile uyawugoba kusho ukuthi makawugoba kanje lo mese ngapha uneplanga and ngapha ubukhali ngoba ngiyawusebenzisa vele ubukhali. Yazi wasika waba nesibindi ubhuti wami sokuthi awudonse kanje umese wamsika usukaphi ezandleni wazisika umfowethu makaceda igirlfriend ithi why uyitshega la nabantu basemarumini bathi manje usikelana ubambelana umese yekumese okasisi wakhe akumelanga ukuthi uthathe kuye hayi khona lapha abantwana bakhona babhekile baba hayi ngathula mina ngahamba ngaye epompini kanti mangiye epompini nisuke epompini abantu basemarumini bambhekile makakhipha ibrandi athela la asike khona uthi makasithela ngale brandi lo mama wasegaraji makasho athi lo ngizombonisa lo hawo okay hayi zindlule 2 days sambe siyostoka masibuya siceda ukufaka istoko sasesiphaza nawo amaphoyisa yazi ngisahlala nje kanje sofeni nawo amaphoyisa bathi hayi besifuna umuntu so bathi hayi ngithi hayi yimi lona bathi uyamazi umuntu so ngithi bathi okay uvula icala la athi wena umgwazile ngithi mina ngimgwazile hayi mina ngikwaza ngamuntu mina yime ngisishayise ngiyakumdivider lana hayi angena gijima makangena athi uye lo mthatheni njengamanje mthatheni avukelwe enye ngithi umfethu serious mina ngokugwazile wena athi ayungigwazile ngithi serious ubanditshe isandla ibanditshe hamba le emoyeni ngithi okay ngithi kulamaphoyisa ke okay bengisacela ukuthi ngigcokeni kahle ngibe home bathi ayithatha isikhathi sakho yazi ngathola nje ama CID asharp ngangena ekamereni thengingena le nto yokudineka like ngavela nje ngadonsa ijezi ngaphuma nje ngisagcokanga neteki ngathi hayi ngihamba nginje ubaba wathi police station yabanda nabo bathe kuyabanda lapha ngathi hayi mina ngeke ngigodole ngirayithi nginje hayi sangena ke emotweni namaphoyisa sahamba ke ubaba wangena emotweni yakhe wasilandela naye umfowethu wathatha imoto yomngane wasilandela ithe before ngizochargewa ithe singena lapha police station before bangifaka phakathi sahlala kuqala emotweni lamaphoyisa bathi kimi sicela usicacisele ukuthi kuyenzakaleni because masithi sithatha ukubheka umfowethu ngathi unamanga ngithi mina yenzani umsebenzi wenu uvulile icase umfowethu ngifuna phakathi ngicela nenze umsebenzi wenu bathi no lo munye lo ubutathi no ngicela ungitshele ukuthi kuyenzakaleni ngibabekele istory ukuthi bekunje so lo muntu beka first ukuthi ngeke umese athi but uyenza kahle wangayeke umese uyazi ukuthi bekazoyenzani mawuyeke umese bekazobuya nawe ubeke lapha ekhotha athi nangumese angikwaze ngawo uyayi understand uyenze kahle wayala ngomese wakho bathi cause la athi ugwazeke khona akagwazekanga usikekile and uyambona lo muntu ukuthi uzisikile cause if uthi uyamgwaza umuntu kwamela ukuthi umgwaze la mawuletha umese kanje kwamela agwazeke la ngithi mina akunankinga bathi ayangeke sikucharge sizolinda ekseni sibone ukuthi kuyenzakalana hayi bangifake ngihlale ngale ngihlala isikhathi eside lapha bavule ngale maseleni hayi ngengene ke ngilale ekseni bangimemese bathi hayi oza kuzomunye umfana I think uyazana naye ubhuti ke ngathi bese sekamtshelile ukuthi ngizongumuntu oso endingathi akachargewanga because akekho kule list yalabantu abaye court hayi afike lo mfana angicharge ende angiluyisa ngimbhekile ngithi lo besifundana enyamazi muslo umngani kabhuti wami lo nyamazi hayi ngisithulele ngimbona ukuthi ulwa nami lo muntu athi uye court today hayi ngisithulele hayi basikhiphe ke singene court masingene court icourt bathi remind nginayo imali yebail ngithi hayi nginayo
bathi 1000 ibail yakho umfana wami njengoba ngishilo ukuthi bekasasebenza umama ke zange court umfana wami ayikhiphi ibail ngibhayilwe ngihambe ngiyendlini mangifika endlini sengilandelwa amanye amaphoyisa sekabuya ngani ngeprotection order ngicela nimsayinise iprotection order angimfuni eduze kwami noma sihlangana la ephasishini betha ngimlinda ndlule oyena alinde mina ngindlule ngithi mina kulamaphoyisa niyazi ukuthi ngiphume namhlanje ngiboshwe izolo ngibuye court namhlanje ngiphume namhlanje ngiyisayina kanjani iprotection order sekangivulela icase lamaphoyisa athi what ngithi ya bathi no asikusayinisi le protection order wena mfethu siyayibona ingcondo yakhe ngathi usile wena bayambona the way acta ngakhona bathi sisivuka kusasa uhambe uyenza iprotection order ubuye police station ufune thina sibuye sinisayinise ni2 hayi ngivuke kusasa ngihambe ngiyoyenza iprotection order babuye amaphoyisa basayinise icale lapho inkinga umama keze court why umama keze court ngoba izolo njengoba ubhuti wami besilwa hayi izolo ngalelanga besilwa ngalo ngivele nje ngadineka ngathatha ifoni ngambiza umama ngeinhlamba ayikho engikhohliwe but bengingambizi ngeinhlamba ukuthi bengimtshela like amaqiniso the way kuumama uSlek ngakhona the way wathengisa ngayo so ngambiza umama ngeinhlamba ezinzima but ayi inhlamba lezi like ukuthi ungazongithuka ngomama o ini iqiniso ngithi abadala mawubatshela iqiniso bathi inhlamba so ngase ngikhala like ngikhuluma naye ngimbalela ukuthi uyenza ukuthi bothi ngikhama ngomcamelo ngimncane umama kho washona ngitshelile mina ngifela ukuthi ubaba mina wangiphika mawubona ubaba uyajabula kodwa mina uyangizonda dala ungibandlulula kunini ungipha amadoda ungiphi inyanga uthi ngilale nezinyanga ngingafuni kunini ngiyala zonke izinto ngiyenzisa zona ezisnacks ungizondelani ngiyenzeni mina so uyabona umama muloyo umuntu ongafuni lezo inkulumo futhi akafuni ukuthi umkhumbuze akafuni umkhumbuza izinto undlule kuzo ngesandla sakhe so hayi akazange afike ecourt umama wabuyila ngale icourt yes2 wabuya umama ecourt umama ithabuye ecourt sa attend court yama protection order ithesifika ngale court yama protection order bekunomunye umfana nje bekutoliki alokatolika lapha wathi uyaphaphanyana lo mfana ukuthi ya umntana entombazana kumele ngahlale family house nendoda ngithi umama sekayayijika ukuthi mina ngisifakile ngibuye kuye ngikhala ngithi ngicakekile ngathi no phela ama social worker wangifaka sasekhona uprincipal lo wakulesa sikolo usaphila ngimbonile umamkhulu khona uyaphika so njengoba wena ukhuluma kanje kusho ukuthi labantu bayangowa kumele ukuthi bangibhadale mina mangihamba lapha imali zami because lendlu ngayithola kuyisihogo today sekuyindlu yalayita umuzi muhle wonke umuntu ondlula uyawupraise ngathi no mina ngimcoshanga umfowethu angimcoshanga manga wonke lawo lo muntu akafuni ukuphila nabantu kahle lo hayi kuphi awu mama wathatha iside bathi hayi izobuya futhi court yena okwesithu masibuyele court lathi le India leya no ngibhekile indaba yena mama hamba hlala nabo phansi bethu if abazwani ubuye futhi mamuzela ngizobakhipha mina boyithu endlini and then wena uthengise lo muzi mawuceda ukuthengisa lo muzi bese unikeza le ntombazana imfanelo zayo ngoba ikhala ngokuthi yona ilungisile ekhaya and wena uyalazi iqiniso iphethe yonke iproof nezilibi nezithombe ukuthi umuzi bo unjani manje umuzi so unjani and nabantu bomphakathi abofakazi umama athi okay ngizophuma nabo I must phuma athi before singena kule court yama protection order bayabuya banibuza ukuthi niyachubeka ngecala ngithi hayi mina yami protection order ikhanselena nginasikhathi salezinto mina ningimoshela isikhathi ubhuti wami athi hayi mina ngiyachubeka hayi singene ke kule court yama protection order masiphuma sesiya kule court engapha manje masifika kule court engapha kusho ukuthi bengithathe ilawyer ye legal aid so le lawyer ingathi ibonisane nalabo abanye ukuthi ifamily like iyalwiwa ingathi kulwela umuzi lana uyabona ukuthi bayijika kanjani manje ingathi babanga umuzi lana usisi akafuni umfowabo ngithi yaze yangifanela lento manje ayisahambi the way ihamba ngakhona hayi ngisithulele mina hayi bayibizi balinda magistrate aphume ke bayibize ke i case yethu bayibize nje sihlale lapha eTafeleni ngena
kube umshushisa angazi nalabo abanye ababakhona lapha etafeleni babuza ukuthi inkinga umama asho ke ukuthi lo akafuna ubhuti wakhe lo 1 2 3 4 5 hayi athi lo bamquestione uyabona bayabheka lamantombazana abheke bathi no but mama thina masukubhekile la ingathi uthatha iside why ukhuluma too much ukhulumele emfaneni athi hayi angithatha iside abantwana bami boyi2 bathi but thina sibona umfana kuyona ngakho mina angizange ngikhulume ngabulawa nje ukukhala mina ngakhala lapha ngakhala like ngabuza like even nogogo ngimbuza la lelo khona ukuthi kuyenzakalani wangithatha wangibusela emzini wakho kanti uzongisafarisa kuyenzakalani ngindlula nini kulento hayi ba drop case ithe ba drop case bayidropa kanjani igirlfriend kabhuti bekufakazi court yasho straight athi ngicela ungibhalise ngibe ufakazi wena umgwazanga umfowenu bengikhona nezicashi besikhona so kwasuka lapho ke hayi baqala ke baba mabangena umama weza wathi utladitse jarata fail ka di room tsetsa hawo athi nginqolisa ijariti ngamarumami ngithawu angithi yini nithe ngakhi athi hayi kunqolile niwise niphungula amaruma too much lamarum hayi ngisithulele awu nangu ubhuti uyangena naye ungena negirlfriend yakhe ya bazowisa uyathanda akathandi le bari yakhe izosola ukuthi ngalesa sikhathi isebenza wayibeyilungisa la wayangazange athengele incosi zayo umuzi ngithi hayi man labantu bakhuluma nathi labo ngentaba yokuthi yazi inhliziyo angikhoni ukuzibamba vela ngaphakamisa ifoni ngamthatha umama ngamtshela ngathi since kwashona istepfather sami since ipower yemali yabe sezandleni zakho uyazizwa ngathi uyabona manje yimi nawe mina nawe sizomisana ecourt ngathi mina yami imali nizoyibeka esandleni ngathi wena wathi ngiakhamaru ngingafuni ithobona ukuthi ngicинisa ikhanda ngifuni wangingena wathatha advantage yokuthi ngisasemncane mawukhuluma nami inkulumo yokuthi indoda izodlala ngami ngizoyithatha today so uyajika ngoba lo nyawupe wakho lo lesigebengu sakho sesiphelele ubugebengu so uyajika manje so uthi mina ngizakhelela ngathi hayi mina yami imali sizomisana ecourt ngadrop ifone hayi ngoba umama makathuli ke hayi kwazongena lento ye lockdown baba ne after le case ase court asike singijampile kwangena lento ye lockdown sesambi counseling sagcina lapho kuya ku counseling kwazobuya yona le yokuthi amarum ke aphuke amarum manje kumele ukuthi awe hawu Mage isenkantolo naye leyo ayisekho enkantolo kwakuyi yasekhaya ifamily seyaqala futhi angithi baluzele yokuthi mina ngikwazi ubhuti bayivalile ngoba igirlfriend ithe mina ngiyokhuluma into eyenzekile umama wathi drop case ulahle le girlfriend wamlobolele enye intombazana same time nje after le case yami okay how from lapho sokuqala zona le inkulumo zabo ukuthi makawisa amarum ungcolisa ijariti mina ngathatheka ngamsukela umntana omuntu ngathi yazini indoda yami amandla endoda waphele mina ngithathele inkulumo maswise lamarum sibavulele ipacking baba ngwise amarum ayi24 ipacking yeimoto isitolo nayiphi nale ade uyifakela ama chips noma enye nale yokuqala engithi ngayifaka mangicala ngivula isiphaza okay yeah ngazo akha le yesithu ngoba sengibona amafutha ama chips amosha endlini ngiphula wona lawo marum way2 umphakathi ungena kanjani kulento umphakathi ungena ngisaqala ngale yokuqala ukuyiphula iroom bayabona ukuthi ngiyaphula enye intombazane yafika lapha ikulo group yomphakathi ithi kimi angeke uzophula amarum sukubonile wakha imali phela le thatha le case uyifake emphakathini boku December lapho ngithi ayangifuni mina inkulumo ngifuni impi athi thatha le nto uyifake emphakathini umama wakho akekho right ubhuti wakho ngoba ubugebe ngibumphelele sebaqosha wena la ngithi mina ngicoshwa ngomuntu bathe nguyise bafuna ipacking athi hayi mina mfazi ngeke ngivume imali le thatha lento ifake kuphi emphakathini hayi nami ngilandele baba kanti ngiyazigwaza ngowami nami ngilandele ngikhohlwa ukuthi ngiyobhekana nabo bani lapha nami ngilandele baba
ngithathiyani case ngivume ngikhulume nalabo baba bomphakathi kahle bathi hamba ebanki bathu baba hamba ebank adonsa ama statement ngithi yokudala thina saakha I think isna 19 or 20 years sihlala lapha kakhulu ubhuti una 4 years abuyile thina sina 20 years sihlala lapha hayi sihambe siye bank sigijime sikhiphe ilibi ithombe lafika ilanga lokuthi kumele ukuthi kuhlanganwe nomama hawu imeeting ayisabanjelwe eJardini seyibanjelwa komunye umuzi loyo muzi loyo umuzi omunye ubaba nje kune garage door ithe siceda ukungena nalabantu abafika bomphakathi bavala umnyango wegarage kusho ukuthi abantu bomphakathi abanyakumelanga ukuthi babone babe khona into eyaba lapha ngibone ngingena nje ukuthi ayikho lento yala sebajikiwe labantu bathengiwe labantu bayitholile imali umama uyathenga baba umama makamind ukuthi umntana wakhe atholakala tshontshe impahla eshop athenga security ukuthi simiyeke umama umthenga yonke indawo la ingena khona so ngabona ukuthi hayi la ingathi kusebenza imali la ukhona oyiwani othengiwe watshintsha labantu ingcondo and kuthengwe bani le ntombazane efike yangistop ukuphula yo imali mase besuka lapho kwayiwa nje sekuyophula futhi straight noma wena owafika waphula le ntombazana mayingistopa bese sengiphule le room lokuqala le yesibili uyiphula nini le yesibili sengiphule last year after i-meeting le yesithu ngiphule after i-meeting sengizwe indlebe zami zagcwala indoda mitshela ukuthi yona yangilobola nge-4,000 ngathi hawu ngoba selidliwe ilobolo ngazithulela kodwa ngizange ngiphendule ngayenza isilima abantu bomphakathi bonke bathatha isayidi likamama mina ngisile mina ngidelela umamami mina ngifuna umfowethu bayamsaba ngithi isigebengu mina ngifuna umfowethu ngathi hayi sathula zange sikhulume ngayenza isilima bathi sukuma xolisa lapha nalapha ngaxolisa umamkhulu khona lapho amanye ama family member akhona awaphiwa ngesikhathi sokuthi akhulume nabo ukuthi baquestion ukuthi uzihlale nendoda kini ungene kanjani uyayi understand abaphiwa ngesikhathi kwaba yini baba kwaba ukuthi sokumele ukuthi siphulele ngomlesi2 okay ngifuna ukuthi sigoqe manje lo daba ngenxa yesikhathi ngifuna ukuthi sibhekeke kusele imqasho ke manje niphila ngani nina ikhaya manje ngoba usaqhubeka uligadile ikhaya ulibhekile izithombe usinazo nathi ama video sinawo la usikhombisa khona ukuthi usebenze kanjani laphana kwaphulwa kanjani izinto ade sicekeni sinakho okubufakaza ukuthi size sithatha nje isikhathi sethu sokuthi sibe nawe isekuthenini ukuthi vele yonke into wasithumelela yona siyayazi ukuthi into eyenzeka ngifuna ukuthi niphila ngani njengamanje empilweni nase ukusizakala ngoba ushilo wathi ufuna ukubhodla ngaphakathi lento sikuhluphe iminyaka ukhala mihla namalanga akucacise lapho nje hey empilweni konzima baba empilweni konzima ngeke ngazama ukuthi ngithi ngiyaphakama ngivala ngapha nangapha last year siyasathola inhlanhla ukuthi sithola itaxi nobaba so itaxi ethu ayilastanga ne3 months yayenza ingozi yashayisa umuntu yathatha umphefumulo so ngoba bekuyitaxi besase ku installment kwamele ukuthi ibuyele emuva bayithatha ke yonke into bayithola abanikazi basetaxini besithi sicala impilo lapho and then sabuyela west gap emuva siphila ngale 2 room le uke wachaza lapha ngenkathi ubhala ukuthi umntana nje ubesebenza lo wayisebenza leso sikhathi kumanje akasebenzi abantwana bakho nje bahlele ekhaya ithe kufika lento ye lockdown umfana wamaphelela umsebenzi akazange asabuyela akasasebenzi kodwa bonke laba bebasebenza naye babuyele manje emsebenzini yena uyayiwana ongabuyelanga lo wesithu uqedile isikolo akasebenzi bayazama uku-applya abathola umsebenzi and babukeli mina ngizothi ngiblessed kunala ngizwe khona ubuhlungu kodwa okungijabulisa kakhulu ubuthongo ngiyabuthola abantwana bami akusiyigebengu abangiphathisa ikhanda abaphuzi yazi abantwana nje abastraight ifirstborn yami na 26 years akangiphathisa ikhanda ngikhumbula ngiyoseka nalona 20 bonke nje abantwana bami ngiblessed nje mayifika kubo inkinga nje ukuthi abathola imisebenzi siphila ngemali yamarumu nale mali yesasa nje
yabantwana abayi3 engiholayo iphela nenyanga yakhona ingakapheli iphela nenyanga ingakapheli iyo into engizwisa ubhlungu ngoba mina kule age engikuyo angiboni ukuthi kufana la ngingangena khona ngithi ngiyaqashwa even kwabababo angiboni ukuthi singawuthola umsebenzi esikhathini samanje mina mangingathola nje usizo lokuthi ngithola umuntu ongasiza abantwana bami if kunefu elimnyama elibambathile lisuke mina angisakhulumi ngami even like from yona le case yasekhaya le ngeke ngacabanga ukuthi ngibajikisa amakhoti but ngabona ukuthi ukufaka umzali wami ekhoti hayi akusiyinto ugogo angifundise yona better sithengise imoto besinayo nobaba sithenge istand so sikhona istand ngisithengile angayenza izinto eziningi kuso ngendaba yokuthi imali ayihlali imali baba even nasesandleni uyibamba manje iphele sithi hayi this siyothenga amazengi imali seyiphelile uthi uyabheka ubona ukuthi imali ishonephi so yabona kodwa esizokubonga njengeNethezeka TV nakubabukele emakhaya ubaba wekhaya ube nawe kusukela eqaleni kuze kufike manje iminyaka more than 26 anoma singasho 26 or 28 years nindawonye kuzo zonke lezi zimo uzazi zonke ukuhlukumezeka kwakho ukwazi konke uyasazi istory sakho esenzeka before se rape usazi ngoba ezazi yena wama kodwa eqiniseni wathi yena uzoba nawe kuze kufike egcineni kodwa esikufisayo ukuthi kakhulukazi le ndaba yestand sengathi ingalunga kakhulu nayo ukuze niphule nje niphele ekukhulumeni kuzo zonke lezi zinto ngoba istory uthe ufuna ukushare ngoba sesikudle kakhulu iminyaka engaphezulu kwa 26 ukhala me inyembezi kusukela uthola umntwana futhi kusukela la khona owadlwengulwa khona asikubeke siqale lapha ekutheni ukuthi izinto uyibone zijika lapho ongakudlulisa kubabukeli usugoqa nje ungathini usugoqa kubo bonke futhi abanezitori kanje ngoba omunye ngabe seke wathatha isinqumo sokuthi edlule emhlabeni uthola ukuthi ushiya abantwana ngemuva siningi izinto ezikwehlelela ya mina kubabukeli into engathi nje ngindlulisele kubo ukuthi cinani bantwana basekhaya enibhekane nalesimo engibhekane naso mina ngibe umama ngimncane ende ngakhetha abantwana bami kunomjayivo abangani bebagcoka babe bahle babuye bazongibonisa kodwa bengingalandeli ngathi abami abantwana ngizobakhulisa nginabantwana abayi6 nendoda eyi1 ende ngiproud siyacabana nalamadoda siphinde futhi sibuyelane silungise and indoda yami kimi kube ubaba kwaba umama kwaba yiyo yonke into so noma angathi uyenza liphi iphutha kuba nzima for mina nokuthi ngithi ngoba kasebenzi ngizomfulathela or ngizothini sekafana nengane yami ungayijikeli indoda yakho ngoba uthi ayisasebenzi bheke emuva lani buya khona usibonge leso sandla besukufida every day mina ngihleli khona mbukeli ukuze eqinisweni angaze ngasebenza mina ngayithola itoho ngayibamba 2 months mina bengisishaya isifuba ngithi mina yami indoda mangithi akanginasichathula ibeka imali la kodwa into engizwisa ubhlungu mbukeli ukuthi ningavumi abazali benu banilungisisa imizi ngeyimali zabanye abantwana kusasa bese bababiza ngamakwerekwere mina lami ikwerekwere ngiyalithanda ngiyofa ngilithanda bonga thina ngiyabonga kunjalo ke mbuke lapha ekhaya ezinye zezinto isuke isedinga wena bakhona abantu uthola ukuthi bengaqasha noma abantu abangafaka isandla kakhulukazi ukhona umntwana ngoba sisho nje una 26 years omdala una 20 bonke laba bantwana bayadinga ukuthi ngelinye ilanga nabo babeke isinkwe etafuleni bayiphathe kahle phezulu kwezimo zonke nabo ngathola ukuthi emakhoneni ziyafika inyembezi bekhale bebuza ukuthi kungani kube kanje ezinye zezinto zidinga thina njengababukeli nathi njengoba udaba silithula la kwiNethezeka TV lidinga thina ekutheni kusisondeze indaba kanje zibe isixazululo nawe ungasibhalela ungena lapha nje ku Facebook ungena lapha ku TikTok mase ungena lapha ku YouTube uthi iNethezeka TV na kanjani uyasithola na ku email imininingwane ibhaliwe la ku screen sakho yima wakho igama ngumzothule ngwakashembe isibongo ayiphindi dibane